Ka jingdon jong ki SSG haman la kishnong paper ha ka district broke away. Kalong shisha ka jingirap ka bakraw na ka banta ki long kami ha ka ban sangkam sangjam ladi hakum kani ka jukurdu kam kurdu jam ka bamanta. Hinin kasngi ka Kynthup Lang Village Organization Mawlong nong tulu kala Rakhe ka jingdap lung khus nem ka bachis nem ka jongka. Iaka ka village organization laseng ka karpratarik Oktober arjar ka khandai dau ba Johnny Rambai ubalong cluster coordinator harangkat ka jingdon lang usamla ban prang sim nong shai ubadai cluster coordinator jongka nong tulu ban mathan area. Bat kumju ha ka jingdon lang ki khalai tili ki SSG. Hadin ka jingtre shitom jongka ka village organization nadu ka teka singi balasang yaka hadu tat manta la don kumba arpui tiligi kenhun SSG ha kanega shnong but don shu gilongging ki padang don shabar jong kanega village organization kini ki arpui tiligi SSG ki jutre ki jingtre ki babun chait kum ki kam thainjain ki kam rap ki kam riang par kum ta terter ha kanega singi lawan ban sakhi do wamle ka nongpo constituency ba meral bonds im kum kongsan but MDC ka nongpo constituency ba balaji rani kum usembut kongsan na kaliang kini kinong mi khmat kila ai ka jingiro e kanega VO jong kanega snong ha ka baleng ba ka jingtre chitom jong kinong yalam bagi dukhot kila la ban pelong kalat kalanti ban sangkam sangjam ya baro kilong kemi jong kanega snong ha kanega singi la pan shangai bat pen ipu ipeng ru da ki sur jing rai bat ki jingtam tan rai da ki rangba jong kanega snong bat harangkat ka sur jing rai jong kinong yalam jong ki SSG ha kanega singi la yo ru bat pen puram mi ki asha bat ki agan wadi workers na penta ka jingtre chitom bashir ham ka jong ki
Sistem berkadi kata orang lumah dari ti bila persang menteri banyak cuma ban penlum penlang kai ga bakongsan na ga banta ga VO kalau lagi teli gitu larang imdan ga jing teli ini nampoi sudah seno sep paro gijing persang jong ginong yalam sep gijing persang jong ka nakaliang jong umlim blok lembak NRLM lembak sisi jong ni baban prang beranang ni komersial beranang ni lada KSG gijungi ngilakmin tang bani shrut tang bani tan tulun tang bani du prani tangi nom boy kai ga bangun pan ong hamne kalong itu gijing rap iba kum ga VO ga bafilayo nadu ka start up fund ga bafilayo lana makala ga ni nyong usan hajar bedang ni permang ga bolong uta nang tagi du CIF iba silak sikho ko we SG ga ba habaro ki samsal sar ga batka ni revolving fund katsan hajari tu ai ko yes pidang-dang kapisa ka ba penteli kapisa ka ba kumpai ya maksud tu mai dan mar kata tang ka ban sim ka jing ya teli pagajinya sya apreng jungi ke SG ka bangin la ban boy sya ka thong bangin la ban yo exing itu kai ka bangadan ban kerpa ya di kum ki prashnong ki prathau SG ke berapa pok senang Mawlong tu kalau panin ya teli SG di society di cooperative society di belada di balayo ha gejeng itu ha kan gedong gathan ngejungi ide ki bathanjan ki beri ber weaving kani gajan rendia ke bat nai ilong kumi jungi ki babun angni ide ki buju thanjan kong bindas im ide belaju yo gejeng itu nampak ka horticulture department o ka sericulture department na weaving and handloom na kaliang ke office UBDC segi thandiwan den ki tui cooperative society ki laju yo gejeng itu ki kong tran temung ide belayo na award na governor na president jong dari yang hagode bekam hanjang jing sedang ngejungki mensuar gode nang SG lagi grup pat kam tak kerja kita dikat tu kali nusan ni dan syukur sedang tu piu kidon balong sukses kidon SG support ki than umroi hoi rombong sathi ka raj hoi lasa kidon ki SG ki bathanjan kilayo gejing itu nakaliang jong gar seri konsor depan segi than sonidang bat kam tak kerja baca than pathar khama agabri bergeding riknyam sathi pun bahagi beri yu nya japan permi yu usai ki belayo mendaga sini jida nang ni na ka banta ban kenau ya ka jingdap sistem jong bio